Maka dari Abu Hurairah, iya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar asanna. Ia mimpi yasang Abu Hurairah. Ambok na coki. Nasabak mapangajian ina bita, nangka nak coki masuk puluh lima baju junna. Katuli jubana ra maloe. Engka nak coki mak banyo ko rumatinro. Mapangajian ina bita mangin tapal lupa. Iro nak coki masuk, tapanay tay tasel. Tapanay jepu na pengi pe mata mana para ketani maka. Maka dia Nabi Abu Hurairah pada alasannya itu Abdurrahman bin Sahar. Tapi Nabi maka dia Abu Hurairah menurut riwayat sejarah pura baca Abu Hurairah na tahu papira coki angka maka da pada tu 70 cokina. Angka tahu maka da 270 dia ni sakara-kara kena cocok yang jelasnya di 200 cokina. Dia tahu pakai apa tahu bila Pak 200 cokina. Dia tahu pakai di. Oh iya. Iya naro Abu Hurairah itanya ko Nabi kada mu pandre moga. Nasa upandre sah. Maka dia Nabi teh yan ni Pak Guru. Iya ko tako mu buka ipintummu ko elei. Pura ko masam pajasubu. O elei iro mu buka ipintun na tangak muro. Natako angka coki macuri ko pole monri. Napas na dapi Pak buat tengah na palan na pintu kangka tu pintu palan na makoe. Istilahnya dia rokatan yang ngena. Napas lepa ngoko tu tengah na. Dia nak taruh masuk. Tapi nalepa jiriolana na susungnya kurupana cokiro koilei maka dia Nabi ta illau dokko illau ko dalle nasaba angkan itu malaikat pak bagai dalle nak kuatu sifat na coki ya jadi idi naro na podato Nabi ta tanya Abu Hurairah bawa ya di angkai coki ko bolata ya ko tabuka pintu tanang katako macio nalepa pasok ko tangana dalam melo ero masu napa lepa na lepa jiriolo na napa na sapurura ngo korupana maka dia tomato tariolo iya ko mak julumate coki nah ya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle itarima doang ko tu biasa mo kiruntu ga tapi biasa lai sempak midi ada pahala-hala gina kalepa tu dah ko itu iya naro na Pak Guru naro tau pandrita riolo maka da iya tu apa ya tu pintu Pak bahaya tu natiat tu Nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tu akatanyangan na tu tahu-tahu rendringe tahu-tahu na dia nabat diyon risandre ya tu mangka dalele la runtu polokui kita ni Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim maka dia nang kata sandre oko do pintu patapulo sona tu na cilakai alena marat jidale na pole patapulo sona yana tu nak ada tau matoi riolo pe mali ha ya ko maka dai pe mali maka da maja angka jana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito maka licuk-bucuk boko monrina do pintu apa angka to lasak ko tu ya serihil ahmar ya tu agi cela yana tu madar dinakan na tes taro ya tu jadi ini makun reye komon rey macurita aja atas sandre ko pintu ya Pak Madaria tu ase megai tu kokiro kita ni Imam Sarnuji kokiro kita na Imam ul sana kita na Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Muta'allim Arwami ya ku Imam Sarnuji bita labi 20 cilakai bita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara lang ka mangaribi jadi aja tabiarkan jendela tak buka letu mangaribi ya na pura asara tutup nih kemudian yang ketiga ya luluka wajuji pakewe matangangi pakai wajujunya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakunri dalle itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya la palulu ala satta maka demi isasa ko bajai termasuk ya tuh angkat tuh pakai jakka polo di matana nih pakai mau pemajaka ya ang ada dito ko bolen ka jakka polo ni sina ya tu kunri dale itu hade saya Imam Sarnuji rampe dilalana kita na dalam kitab Ta'lim Muta'allim tau pandrita lupo ya na pango iya na tunasa tau matai riolo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko tu aja mo sariwan nyo ko bolamu iya ko cita makwa masering aja mo sari pole lalang pole saliwang ilaw lalang apa mo pulong karo jadi care-carewe aja na dapi mangaribi de mo pulong apa nonro itu jing aja mo pak bani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sasai pe manapa mo pake pak nonro itu jing o kun itu na mandar yang katau mapat di arona langsung mate ji pakyang itu
Oke itu jadi natya manang makrami to materi lo pemali. Yo po nak munde na sagkamana siasa de gada lelena pak de nak kena baca. Kan he. Jadi laulolongan mo pak. Ye nak mo tu seret naso. Pole kak sibawa guruta kiemunin angka tau pandrita ro Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buru kuju pandang sambil juga berdiskusi dengan beliau, bertanya beberapa hal. Kedua telu aku tenang ukuru guruta oko maniru lolongang lau pasikan nakan nai dakwina tongang ihanasan tau pandritewe maka daya tu di oko Indonesia iya tu pasal langi apona nabita jadi arak pole Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwita ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro pole Yaman dari Lembasiat. Apona ro nabita tapi pole Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tuh nasaba onron na walye. Iya ko to sapa ki buru tau pandrita pa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang saye karama oko kulo angka ko rapang sebo die. Saye manang arak ni mato pole ya mamana ro. Jadi tama ko jadi tidi pasal lang itaw matota. Tanya ustaz kullu. Tanya betul na tanya ustaz YouTube. Tau apo na mi mato na bitah. Apo na nabitang katama lo kuno santara onrotona sininna asang-asang agagay pa napasal lamanang idi nilila tau gi makat do jadi dia na sirun tu basara ito ita ni gare yan naro ulaw anu kakak tungatona sanghe bepata na gare age di bepata gi manasa buronggo ito makare barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro pasok enggak tuh pasok itu sama sangi pasok toh itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tuh menrek pada kubana pada ulunna masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri salah iya ro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa ko kamu setude itu gaga bicarogi itu al katiri magi nang kakatiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada as-sholah makare katiri salah katiri mandi al katiri mindin jadi iya naro kau cucu tongat toro degaga tuh itu upi di andrebama nih itu jadi ternyata werra iya ko namporangi makare berra iya ko menasi makare werra magi na beda na yamato iya ko namporangi makare berra dari kata birrul walidain mappedecing iya ko menasi makare wara jadi si salah napa niti di bepato gi apanya tuh loka kaluku gola calla ya itu tasapa di gare konde aga kaluku lakbu gola calla leti ki gare ko katiri mandiewe tanaya tomie katiri sala ya mato buronggo gola mato si bawa loka toliam itu jadi negara jadi ya mato tu be pamacan ne tak ye naro nalengi asang tapi asan na manca jipak dong namun dia tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak nela sama kalelean apa Andre nama kanja yo pui di makoko hai kamana ni rupa nalasai pak namo be pata de to ne ni risang asan naga komai